Jayanti 3. Nomor undi kalih I Gusti Ngurah Alit Punia. Jayanti kalih nomor undi 6 I Komang Budiarto. Jayanti Sigi nomor undi 3 Iwayan Sumarto. Majangring Manggala Prawataka Mangdane Majaring sang Sania Pole Jayanti mangda ke Arab jagi pasang kasuk serayang Adiah. Titiang lunas majang ring Manggala Prawartaka mangda yuk serayang Adiah ring Angga Jayanti. Inggih mangda mawali malih keganasan sampun kecumausan. Lanturang titiang ring Wimbekara busana adat Kepura. Sane Molihang Jayanti 3. Inggih punika nomor undi 4 Kadek Ripa Sepriana kasarik nantuk niputu Aiswarya Basunari Dewi. Sane Polih Jayanti kalih. Nomor undi 5 Pandai Bagus Wirawan kasarangan ni Kadek Dinda Ayu Prabandi.
Lanturang titiang sane poleh Jayanti Siki. Nomor undi Siki Komang Arga Budiarta Kasarangin Niputu Anggi Angelita Dewi. Titiang Nunas majaring ketua tim penggerak PKK Desa Belaga mangde ke ajeng jagi pacang yuk serayang hadiah ring Angge Jayanti. Ege majaring pada Jayanti mangda mawali malih keganasan sampun kecumawisan. Sane mangkin kelanturang antuk Jayanti Wimbekara Karaoke Gending Bali Lanang. Jayanti 3 nomor undi 5 Iputu Dedi Gunawan. Jayanti kalih nomor undi 4 Iwayan Gede Suar Gita. Jayanti Siki nomor undi kalih Igede Yogi. Majang ring dane jero perbakal mangda ke Arab jagi pacang yuk sarahayang hadiah ring para Jayanti.
majaring dane jero perbekel mangda jenak dumun ring Arab. Lanturang titiang ring Jayanti Wimbakara Karaoke Gendeng Bali pemilat istri. Sane poleh Jayanti 3 inggih punika nomor undi kalih Nimade Putri Rahayu Mahartini. Sane poleh Jayanti kalih inggih punika nomor undi 5 Anastasia Devia Wijaya. Lanturang titiang sane poleh Jayanti Siki inggih punika nomor undi nomor undi 6 Komang Ayu Pratnya Dari. Tirang unas majaring dane jero perbekal desa Belaga mangda nyuk serayang adia ring Pangge Jayanti. Majaring pemilat sane dereng poleh Jayanti sampunan budal dumun mangda ngrerah hadiah ring stan panitia. Oleh pisan titiang matur majaring anggo pemilat sane nenten poleh Jayanti mangda ke stan panitia jagi kepicayang hadiah. Malipisan titiang matur majaring pemilat sane dereng polih Jayanti mangda kesetan panitia jagi pacang ngomolihang pemuspan saking panitia. Inggih ditangunas majang ring para Jayanti kasarengan do dan jero parbakal mangda mawali malih keganasan sampun kacemoy. Idarane serang sami sanai wangyang titiang sampun mawasta puput parikrama bulan basa Bali kaping pitu desa Belaga warsa kali-kali selai ring rahina sane mangkin. Nenten lali titiang lungsur pangampura antuk kekirangan titiang sejaroning ngenter parikramane puniki. Titiang ngaturang rahajeng majaring para Jayanti dumugi ngancan nincap ring sejaroning parikrama sane tiosan. Maka wasanane ngatur titiang wayanarip kesarengin antuk
Nikomang Mitatriani, ngalungsur mapamitur nguncarang parama santi. Om Santi 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 Om. Inggih matur suksema.